Amalungu omkhonto wesizwe athi uMary Phathi ungomunye walabo bantu abathunyiwe ukuthi bayobulala umkhonto wesizwe. Ungomunye wabantu abathunyiwe ukuthi bayopenda ama-leaders abo ngamacala angekho. Bathi noma ngazama kangakanani ukuthi efuna ukudestroya uJaji Hlophe kodwa angeke azalunge. Ngake ngasho ngathi abantu abazosondela kumkhonto wesizwe iningi yabo yigebengu ezithengiwe ezizosimazela ama-leaders wethu, ezizofuna ukupenda ama-leaders wethu ngento engekho. Commanders everywhere. Ake sithini uma simbona lo mama sithi hands off to Judge Hlophe. Bafowethu lento ibhlungu yenziwa ulo mama othengiwe ongafuni ukuthi country ibe nempumelelo. Ngiyanicela ke ma leaders, ngiyanicela ke ma commanders enisondele eduze naye. Let's try to be strong. Nisondele eduze kaBaba Judge Hlophe. Lo mama kahle kahle niyambona umuntu othengiwe nimbona isuka. Angeke sivume ngoba uJaji Hlophe sebehlulekile ukumthola, sebefuna ukumthola ngendaba yenye sebezothu repeal ayisebenzi kanjalo. Athi nje amalungu omkhonto wesizwe awasathuki nakancane ngoba kade waqala vele lo sisi ukubahlasela beumkhonto wesizwe. Kodwa bathe kumele akwazi ukuthi angeke kuze kugcine yena, kuzogcina umkhonto wesizwe. Abafana naye oJabulani Khumalo abazange beze bephumelele nabo. Kuyaliwa lapha ndle. Kuyaliwa kakhulu ayikancane. Angizile ukuzodefend uBaba uHlophe. Angazi ukuthi athina ama message akakhuluma ngawo lo sisi. But nje njengoba sesike sambona before ebhenguza esisa nasemakhoti. Akasasithusi nje. Dokumela yazi nje ukuthi kugcina iMK angeke gcine yena. Ayezama nje la matrix akhe, abantu abafana naye bazamile bahlulekile. They are out in the cold right now. Basupportwa ngangeke ngibuke impela nje nabantu engibathembile lapha ku Twitter, hey bamsupport uKhumalo, bamsupport uKhumalo. Uphi namhlanje uKhumalo? Baningi kabanje, hayi sibajwayela, sisabathukeli. Mina ngifuna ukuntshela nje ukuthi hayi try your luck. Abanye baza ngokhwezi la bamuphi igama phela kusuka ukhwezi, kodwa beza ngayo ukhwezi loyo. Bathi mase bebona ukuthi kuhlulekile bamthatha bamusa le phesheya, wayohlala phesheya. Belokhu bemnika imali babona ukuthi hayi man kahle kahle la we are wasting imali. Simbuyise lo muntu, bambuyisa wathi sebuyile still phela kusamele bakhokhe. Angithi mawuthenga umuntu fana nenkabi, yabona inkabi mawuyithengile ukuthi izongibulala. Uma abisilambile yabuya inkabi izothi baba ngilambile. Kumele uyiphakele. Ngoba uma ungayiphakeli izokhuluma. Okanye olanda omunye ukuthi akashayile inkabi. Yabo. So nabo babe obliged ukuthi mabakhokhe. Bamfide ukhwezi lo ngoba phela babemthengile. Kwangalunga inkosi yami ngebhadi labo. Asithembe nje ukuthi akusibo laba kwase kufika isikhathi sokuthi akayihambele emhlabeni. Kungaba buhlungu ukuthi base bekhathele besaba nokuthi ngeze yakuvela amahlazo base bamsusa, ngaba buhlungu. So nawe ke wena Mary Phathi nkosi yami, ungazama nje kodwa lento yakho ngiyophelela emoyeni. Uyophelela emoyeni. Uzamile wazama waqoshalaza wahluleka, manje usuyabona ukuthi into elula ile sexual harassment. Ngithanda ukuthi uthi sexual harassment because if you don't have enough proof then you are in a big problem. Yabo. Abanye abantu uyabona nje ngathi nje ungasho kithi ukuthi sizamile ukukharasa or something like that. But abantu abazomthetho njenga uzovela uthi sexual harassment. You better have proof, my sister. Oh, you better have proof of what you are saying. Because nami nje if ukuthi you don't have proof, nami ngaqhamuka nje ngithi ngiharasile. Yabo. Just ukuthi nje ngingcolisa igama lakho. Yabo. So ezinye izinto
asidinga ukuthi ufoste njengoba kutshela kuhlule kokhumalo la MK le eyethu akusiye kaNcamalala nisuke nathathwa ngokuthi kaNcamalala iMK kanti cha eyethu le MK nesazokaka hey Ubese eqhubeka-ke ilunga lomkhonto wesizwe ethi ubefisa ukuthi lolu daba lihambe luze lifike enkantolo njengoba wenze ekuqaleni uMary Phathi ukuthi ebophise umkhonto wesizwe. Mina bekuyisifiso sami ukuthi le ndaba ihambe iziyofika enkantolo. Noma ungasayisanga-ke wena njengoba wenzile ekuqaleni ubophisa iMK noma singashisiwa uye uDr Hlophe ukuze mawuhlambalaza igama lakhe ukukujezele lokho. Cha uyalwa ne-MK shame uzama ngayo yonke indlela kodwa labo bakhuluma konke la uzothi wena manginemibuzo kumele uyiphendule uthi ku-personal akusiyento kumele uyikhulume kodwa usugijime weza ku-media uza ku-media kodwa kukhona into eyi-personal uyayithanda i-media yini uthandana spotlight ngithanda i-media so manje ubona sengathi mhlawumbe i-media iyona ezolisofa kangcono lolu daba kunenkantolo. Mina sengisaba nanokushela kwakhona ukushela sengiyasawa senzothi sexual harassment nakho ukushela angisho ukuthi wayekushela uDr Hlophe ngiyasho ukuthi nokushela sengiyakusaba nina nokushela mina sengiyakusaba ngizothi ngiyashela bese kuthi i-sexual harassment niyaharaswa manje. Cha uyazama khona uzama ngayo yonke indlela la kukhona imvinyo ngogcina njani ngicela kubhedile kwagcina kubhedile la kwelika khona imvinyo yabheda ngagcina kodwa wena hayi ngagcina lezi zimpo ezilwayo abanye sebexoshiwe emaqembini abo manje ubuza umtolo ukuthi mawulo ne-MK usukulwa nobani bawutshela babuza ukuthi mawulwa ne-MK usukulwa noba abanye bakhathele manje benolwa nabantu abarong ubani wanitshela ukuthi imali ilwa zonke izimpi lwathi nje imali ilwa zonke izimpi nothi zonke izimpi ilwa imali kodwa ngiyaphinda ngiyasho uyabona labo bayikhuluma bayiqeda indaba lokho unye ubusungakusho nosungayisholo nje yini ungayanga enkantolo kujimele kwabe indaba inkantolo awuzazi kanti eqaleni nowenze njani yini ungenzi lokho okwenza ekuqaleni ufuna uqala kumhlikiza aqala umhlambalaza aqala uDr Hlophe ngaphambi ukuthi bengifisa ukuthi daba lifike enkantolo okube yena ozolu-challenge ahambe enkantolo evula icala lokumehlisa isithunzi bengifisa angabi ukuthi kula umemesage uthola ukuthi ubushelwa nje usuthi sexual harassment phela nina hayi nami bengisathi ngisazofuna amanamba akho ke ngibeka amabili amathathu ayingeke sexual harassment ngiyayisaba mina umuntu makwathi uyashela sexual harassment siyazizwa indaba ukuthi Ubese sola-ke yena uMary Phathi ukuthi uyisikimu sokhumalo usebenzisana nokhumalo ukuze bebhidlize umkhonto wesizwe. Commanders singanyakaziswa izinto eziyalena le kuningi sesikubonile kusekwenzakalayo lokhu manje amancane lo Mary Phathi lona hayi ngasinyakazisa indaba yakhe ayikho lento yakhe uma nikhumbule kahle nibokhumbula ukuthi phela lo muntu lona wake waba namacala serious wake waboshwa lo muntu lona afuna uku-assassinate abantu sikhuluma ngalo muntu lo bekasuspendiwe yena lo ubiselwe ecourt lo muntu lo sekabuya manje athi uDeputy President wethu bese kamfuna engaphansi hayi singanyakaziswa izinto esizibona ukuthi azindawo lo Mary Phathi lo mina kudala ngisho indaba yakhe ukuthi lo muntu lona akahambi nathi lona manje hayi lo muntu akahambi nathi lo muntu lona ngayisho kudala mina ngathi mina iMK intelligence ake investigate kahle lo muntu thoroughly iziphi isikhathi
bazobona ukuthi lo muntu akahambi nathi. Lo muntu lo ischeme sakhumalo lo. Ischeme sakhumalo lo. Lo muntu uyibhomu nje la ku-MK ukuthi kumele abhoma abhidlize i-MK because phela uma uyibuka kahle lento laba abamfandayo sebabonile ukuthi hey labantu be-MK sebakubonile ukuthi wena awuhambi nawo ingakho bakususpendile so bayaphusha ukuthi endoda actor before bakuxosha kwangempela actor ingakho sekuvela lokuthi athi manje uJudge Hlophe sekamfuna ukulala naye ayikho yonke lento lo muntu lona uzele kuzobhidliza i-MK akahambi nathi lo muntu lo so ezinye izinto sibeyibuka isasekudeni mina ngiyayibuka nje lento yakhe ngidala ngisho futhi bakaqala nje Impumalanga ekhala ngaye ngathi lo muntu akahambi nathi lo mawubuka igandala zakhe lo muntu akahambi nathi lo nangu ubuyileke futhi manje sekathi i-deputy president yethu bese imfuna ucansi hayi lo gogo lona hayi bafethu hayi commanders hayi asodlalwa lo mama lo asodlala i-GBV is a serious thing lo mama udlala ngento engadlalwa ngayo dlala ngento eyingozi lo mama lona mina ngiyibone kudala nje lento yakhe and manje ngiyanitshela commanders ningamangale masekathi hey bese kugcekeziwe emzini wakhe sekutshontshwe amafoni wakhe nama laptop ningamangale very soon siyeza leso story leso angithi yena uthi unama SMS ama SMS ashoyo ukuthi uJudge Hlophe bekamsendela ama SMS afuna ukulala naye uzomuzwa very soon sekathi kugcekeziwe kwakhe sekutshantshwe amafoni kutshontshwe ama laptop kutshontshwe nani ngoba vele into engekho lo create story nje sokuthi kubhidlizwe i-MK lo mama akahambi nathi akahambe lo mama akaxoshwe nje akakhonjwe igate lo mama ayikho nje lento le lokho sibundezela ibhomu ezosibhidliza isibhidlize lo mkhonto wethu esuthandayo usebenzele kanzima hayi ayikho le ndaba yalo Maripad singadatazeli emakhomona sehlisana umoya futhi ningaloko nithukana nabantu nithini nehlisana umoya ayikho lento umlilo wamaphepha mina ngithi gwaza mkhonto